Ha? Sıkma. Aha.
Ya? Ang kumove? Ah. Apa kumaz zilo pute? Ya ya. Komando mapete chama, kumacha mapete. Komando Final 50 000 francs prix d'entrée. Prix d'une 75 000 francs. Réavance. Il peut te rendre votre place à Amy. À nous. Il y a loyer. Julien s'est fréquenté à Biago. Emmené 3 décembre. Il s'est fait qu'il des champions, la marque fait la Billy Black, à Thomas Bobo. Il y a les marques pour la complet. Ele manano hizi sisi kuzewi kila nasa hivi mavazi lelai zai
tagnanao koa tsy agnivy manafinao mezafana zay tarafa miovivy zay amezarany koa safina izy ireo amezarany ranomasinao lonjo zay ia ranomasinao lonjo sady azy voavy nagnamia rano rarazdy rarazdy rara hasana rarazdy rara sompanao anazy tafiary ambesany pitra marbeza tsy mahay azova somba zao vifanojy fagnato moramora fo ete totorisy fagnato ely amin'ny armand batiloara ay totorisy igny ro hoe fanojy zay asomany izy mazo mbarijaka batiloara zay lamody vaovao koa androa igny Serpaiolde izy mazo baba batiloara Serpaiolde fagnato ely ka iro roegny araiky zay Richard farany pombandro anaka maro bongo batiloara niany Richard iro roe fanojy marary naniany volaky Richard ndende o maro bongo Michel manafo Saindo izy mazo Ferdinand Bilibilak batiloara aya Michel igny ro re fanojy Black Reke izy mazo des batiloara ia Black Reke izy san i Black Reke mazo des batiloara zay baba izy mazo Vandam batiloara ia baba ia aya Vandam zay imoalela Vandamo izy champion tam kickboxing ta Madagasikara teto izy nazo sily teto taloha fa etsika amizay amiral ndraiky Saindo manafinareo fagnato anareo fagnatoko fo Marshal Saindo boxera nanuga Marshal lelahy amorengy izy mazo leo batiloara fagnatony koa mitika agnivonareo roe fagnato ely tsy adiky izy fa pizza sora fo raha razy ty zako amy kiraro araiky zako amy kiraro koa izy ilio razy ty zay
Yeah. Yeah, die van hem kijkt.
DJ McJoy tsika mazavana DJ McJoy champion DJ Diego izgo sul tena tsika ta Madagascar na Rio Maurice Seseli Benaigai ki champion izegi isoma golden ati DJ McJoy telo arrivo oga na Rozaz Jam merka Botuara merka tsika jaba bilbi amni finali Saidu Mekiamba doublé le combat foto na zamba l'autre fois radaka bewa tsika melwa papa fisha ivula ngize mzu tourna mari sa tour marbeki ivula fa na ngize pa tour ke combat revanche amnyanda zufu Saindo da kiamba bet moto radaka Deuxième round.